Ulo kan naman namin doon hasudong bulog. Ba't damang majo ulo-ulo pi? Ulo-ulo kay nasa. Hula-hulanan asa baik damang ma musik na hobartos eh. Masih akan burung muna mau lihat deh. Jadi soalnya mah dia mau permusik namin. Aneh Roma kami mengulubi buru beri namin. Bandang mau nomor tuh sih.
oleh ate matutu wala nang siya ko dari sini hita na berhula-hula buru dari si tiu-tiu mah hita yang buru. Jadi boleh ate madi hamu amang parmusik na kami na berhula-hula buru. Ino na dua-dua tinahong wal tiu binatu panu hata. Pedang masih tiu-tiu las paru matu has hata. Jadi soalnya tadi kamu mau pasang api-api, horong di hula-hula nami mulai sa ginjang sa tutoro. Bawa na nere nami si Regar, bawa na tulang si Tumorang, tulang Bakara si Rajoloan, tulang Rorobo Tabba, hula-hula si Naga, hula-hula na Marhamarangki, Banurea si Bolon, Padiangan Manulang si Tumorang, hula-hula na Poso, si Naga Nenggolan. Asa mangarari mahamuamang asa rohay manomo-nomo karajay itu dihamu hula-hula nami ala nung ngamarari betu tuhamu kahorong ni hula-hula ni mulai sa ginjang sa tutoru noeng pero matutuhay manomo-nomo hamu jadi sewani mah dihamu ang parmusik nami ala neng roma tutuhay manomo-nomo horong ni hula-hula nami mulai sa ginjang sa tutoru beda nung mana hobar tu sih.
songon tibere nami manang di pau nami di guru nami naung mancalo pasu-pasu para bulan senjoronnya mata debata anggiat matutu mari kita yang tasaluhna gabi keluarga si di rumah diberi nami mana pau nami dulu nami anu kujulan narion naking no dibuat kami boras pir boras ribu-ribu sanggiat matutu di hamuna puna sudor di rumah ribu rumah di hamuna di anak doh di boru anu kujulan narion monotu songoni pe boras pir na boh pasahat kami tongma songon ina tua-tua dohon nami pirma poki bahul-bahul pas samotan pirma to di muna saya julu-julu manang pangomongan di hamuna saruna berdua nami songoni masa nyata di hamuna dan di boru nami wanya boras pir saya saat matutu raja nami saluhu na tami yang panggil dua ketutuhan ni songon edok nina tua-tua matutu dohon nami raja nami tarik kau di hatan di boras pir asa pirma poki bahul-bahul pas salongan pirma tutup di nami pergi lego muna seluju-luju manang akka pas samotan songon matutu saat nyata raja nami alai raja nami mangidu jalan mangirek kami ala nung musik komplu sudah di sor rajai roh matutu kami naneng manobamu ka korong di hula-hula nami alai raja nami mula holat tangan marsoba bihami roh balas roh hamuna las maroh hamuna raja nami gabe jadi mangidu hai mangirek tuhamu horong di hula-hula nami mulai sampunani harus saat hula-hula na boso mula tung peraja nami holan akaraja na izulu husong pahami songon na idok ina tua-tua matatong dohon nami raja nami molotung na izulu pintutu raja nami asasara masih lupa gadong dua masih lupa buli molotung horong ni hula-hula na izulu husong pahami nang sunin mau husong pahami do akan budi jadi songon ni mari hamu amang parmusik nami gabe dok kita nak kalau matatong amang nomor horong ni hula-hula nami beda amang mana bartusi Soalnya tadi kamu orang di hula-hula nami, soalnya nama rangi maju raja itu jauh maju kita raja nami, mana nih sebelah siapa mahal raja. Oh loh, isong maju akak hula-hula. Jadi soalnya ini madi hamuna hula-hula nami nani abangan mangusong. Inarohan namin ni raja nami asa mangarari mahamu raja nami asa rohami manomu-nomu hamuna. Jadi somonima di hamu amang permusin nami. Ala nang mangarari hula-hula nami. Asa roma tutu hal manomu-nomu raja. Baik damang mangusin nama bertusi.
dua kami ko parbuay pir sungondalan nilas ni rohanami martangya kami tu amanta de bata marpangiduan asa saut so ni daw ni hatan istik tua pir mabok ki bahul pasalongan pir madod di usaluhuna tujuluan naon luju-luju nang akka pamongo aku ni amang baru adong do di bok kami dek ke si mundur-mundur nga dia deket tay pasahata mo jo Jadi ini nami, ano do masuk tali barat kita aja nami. masuk nami niyan adong do dekke khusus na law si pasaton nami tu hamu molo na masa na dekke na tahatai pasaton nami do dongan do Ya bisa lah urus tulang. sore ma raja ni amang baru dison di bawah kami dekke si tio dekke si budur-budur dekke tio dekke saha asa mangudur hon hagabeo mangudur hon lasmiroha karlumbo ma dia pala sadario martangnya kita tuh hakta asa di elanami doho baru nami mangudur hon hagabeo ma tujuan nyareon mangudur hon lasmiroha dekke tio maya sa tio dalam nasida tio nang aik nual tahun nasida tiurun nang kapat sarian nasida deke sahat mai asa sahat pangiwat ta tutuhatta sahat hagabiu ni di pasahat tuata tu anak kota na marhot ribe di bagas sadero suksongon dia bedeke na di pasahat nami nalau siga tambu las marohamu boleh deh mak Ya juga. Bisa lalas niruhani rajai nak kaning toho matutui pasata rajai imadek ke si mudur-mudur sayang lihat matutu parke hami parke dengan munara mudur matudolok nang tutaruan jangan dek kesahak matutui raja nami asa sahak manauli sahak maledeng tupahon yang mata nomor tua di bata ima tu anak dohong parumen nami jangan dek si tio matutui raja nami asa anggia tujuluan nyarion tio matutu mual tahun nami marhite tami yang muna jalala sikop donakan itu tuh di pasar raja marhite holong muna ima buraspir na pujalo hamil sayang giat matutu raja nami tahu matong songon na idok nina tua-tua asa pir mapaki bahul-bahul pasalongan pir matutu dinami pergeling muna saya luju-luju ma akka pasalongan jadi tu songoni beraja nami totong berohami pasang perajai ima dilamar sobah hami tu rajai ada yang mengidu hami raja nami mulai tumpe hulat tangan marsobah hami rodo bani rajai las marohamu natulang jalan mangiru jalan mangiru kami tuh hamu hula-hula nami hula-hula yang bangan mulutung penajolo hula usam bahami raja nami nung sikok maduhok na ibu di raja nami wah di hamu hula-hula nami mangiru bahami tuh hamu mau lihat di pangidua munai niang lang apa lapas tu pipi personari hamu marobahani alai semua dia ma dosni rohatta ada dong sarupa do sungod tabu-tabu do molo paradaton manok bahula-hula nami raja mangusong benda mang manok kartusi
Dia lah horas. Dia di hamu amang permusik nami. Gabe. Alam musik waktu usap kami horong di hula-hula nami. Idok na dua-dua tinahu tio winatu panuhatan. Beda amang masih tio las padu matu masahatan. Soni baru ni hasil untuk kami di si Bang Anon. Sayang giat matutu mangkorasi ma dihila sa luhuk na marhitin kudu di si Bang Anon. Dolon na matutu sa ona ina tua asa tintin mana tinoba kodong guys di rumah. Mula tumpir aja nami sa onon na boy patu pahami pala suruh hamuna amat tadi wata mana magohi pasu-pasuna. Madu. Jalan mak. Salam. Perwakilan. Namin namin isor soon bekitiu bikisahan kasasama na ulisan na rin di tarumata mga sorong pinatupan namin at kahuli-huli muna sa mga soka na mga tunang ang kakosti na nagpahulong ng tanggas rumah wadi sa sariya at huwag bigatangan ang gawin pasuwaso na kasahan Bang baru. Away ka ba? May baru hanu rumah tangga dapat ketuhan rumah tangga dapat tong hanu bisa daroha bisa dakiran. Jadi di soal dua dengan sebuah kami dua kami do dekke simururu dekke dia di saat anda asal rumah hanu dulu pikuan. Jala tiuma ketong kesahnya tu dulu dari dulu kamu dapat apa daroha dulu kamu dapat lagi. Jala dekke sahat betul. Maka dapat sekali rumah. Kalau kedua dari hanu dari tiba di rumah golak-golak pangapukna unsur merope dekin bok kami apa dari pertama nama kami pas-pasuna. Jadi pasatangnya Pak 300 bulan ada sinaga. Siat tulang dohot siat tulang nyoma mabuan pada las nyoma naung majalo pasu-pasu nago magdoma salipe hamuna dosoro hamuna dostahimuna huwa tabi do dekke dimuru mamudu honana mamudu pasu-pasu mo tuaka tikina mu bertagabe bertahorasma video nami siat tulang muna tuaka tikina mu tahat jadi diksiopai na golak-golak pangarona so ngorok pere boy patu pahami saya gorang mapinasuna matuto tarema Jadi sa martanangi kita pingga pangan apa jone pingga pangan sa tatangyo. Pingga pangan tu dia yang kepere. Dari mana aku madu Tuhan semuanya dia mau beri nami itu guru nami Sudaryo guru sini agak maho guru berbeda jadi saya kami pulang muna isu juga saat kami dah las asal las pertengahan puna doa dekis video saya jauh maka pada bulan Daryo dekis dulu rumah anak mau guru keluarga muna kalau tunas sonok pun aku saat kami diberi nami guru nami las barohani dari tempat mau lihat mana bunga siapa sadama siapa sadaina siapa sadaina jawamu siapa sadaina asahat siapa sadaina siapa jawamu naik popos jawamu naik popos naik popos jalamu mang naik popos Jadi semua ni madi kamu harum di hula-hula nami. Bulan sebulan hari hula-hula terus. Raja nami ala si jalur leke mula ulu leke mula dohami raja nami.
Kalau terus dia sempat namin na bupas hatami itu hamo ka hula-hula do tulang namin las paru hamo na terja namin. Tama, na baduan. Sibi tama. Tua si Umin. Laho tumobot din Tudonga saripena Asa gabi sadada kikdo Nasida nadua Asanya ada gabi dua di mana jalan sadada kita onpe tapi nadomu jadi mana dan jadi sirang oni jom
matutu marhite ide puji-puji punya mang gawe rumah tangga atau tong memuji Tuhan ta nabadi ima anak do parumen nami maulo tu holan hatan melihat ade pun persata milas marhamuna Ya.
Jadi oleh ate matutudi hamu di damang do daynan duning di pasata mo nakaring songo silas niro kamu na tu anak do parumain nami sayang giat matutudu juluan nyarion saya tabdayin matutudi hamu na at kapasupan jangan songo na pinasaha mo na tantong dohon nami songo na do ni na dua-dua asa bago na marhagto matong na niyagatan di Robian horas matutudu kami na magjalo sa leptuganda na matutudi hamu na mga liyak rohani songon do masahutan ni hasuhutong bolo asal kamu maju Baca-baca. tontonin na baca-baca Baca-baca di. baca-baca lanjut Atau yang humbar ke situ lah, yang penting dihukum ya. si Boruto baru Sayang, dua dan dua bergoyang-goyang.
bapak tua dohot tamu itu dohot tamu eda kami di son dohot tahu tamuna roh kami di son songon dapat 17 ni rohata di masih sadarlas di rohahita tumpe songon ina boy terbat kami bapak tua itu dohot tamu eda songon panggumi pon nami inamuna las maruhani rohamuna macam koninon setotong matuhan nama diuri jalan malas nama digori sudah akak ubi dohon selamat berbahagialah jadi sehabis sejalanlah ke depannya apa yang dibilang sama pastor tadi di gereja camkanlah itu di dalam hati dan pikiran kalian lakukanlah itu karena itulah yang terbaik untuk keluarga kalian jadi kami tak pandai banyak bicara cuman mengucapkan selamat berbahagia dan semoga kekal sampai kakek nenek. Terima kasih. Nang rapat kita tentu mengudurhon anak do burun itu hatai siat tongan di jorona marnalaho majalo pamasu-masu perdonga saripeon. Kami petong siat donga sau tamuna sada dotang yang nami mangido to amat tadi bata asang giat ma songo keluarga na beruon keluarga si tiruomon hano tujuan narion saya apa itu tuna sinap nana benar sintani nasida Tuhan ma nama masuk soang songo ni manang dihamo na dua-dua na baik sian para anak ng perboru Tuhan ma natotong na mandongan ni hamuna na mga dia sedhu na dia narikod ang kabar mulon asa ang giya hano tujuan na tutu saya taba ma dia kamartabaya ka mo lapit tong songo ni Hamis yan dong sa utamuna na buhay mangurupi hamuna talungobi mo di bona ni hasuhuton idupin na tarabay kami ang giya ma Tuhan na totong mamasumaso asa ang giya no tujulan naron sisa dalas ni roha hita tu dia ka ulot tarabay dari mangut mo lapit tong songo ni hata na buhay pa sa hatami Tuhan mana pasik kupon ni salu na buti mamoli ate Nandor bentar beli kotana sisa ada anak sisa ada baru dong kita namar dong asahuta mulutung pe marraga margata disalani rajani dong asahuta mulutung hata mulia ate pe nabu pasata itu aku alas baru kamu dah ate matutu di hamu dong asahutan nami. No ang pe partigyan no pasatay matu naposo bulong ni Dosro. Ka naposo bolo ni na dua-dua na madok bolo san. Naposo gugo ma na wai kami tu hamuna. Tu pero nganok kado do karangan gugo na pa to pahami silas ni rohanami me. Jadi sok songon ima ba doko kaum ma hatamuna tu na tutu ate gomos baik ate. Gabi matutu jala horas. Horas matutu jala gabi. Alendo rong si pasata mi urasa hata nami ama.
asa zumulo maju kami mangarit di jo ido pola marit diri dia kapolari na tua bi tu favor hatto na marsikolai tuluan darao iyama sudah tahe amma anak lahom nang sempuni sifat kalau mosto na tua mon disihabu diadi utangi akodo Tego mo sama Agi aku baru habis Di jalodo Hanya diaman Mersitu kau tukola sama surat dirabedi akan gunduli romu anak itu kasih mamora dong lebar tiap bana lahong dong sampui sifat kalau mosto na tua mo sihabu diadi utangi aku macai gomo sama Agi aku baru habis di Jalodo Taniyaki Yama Ipewa Hasiaku
Mesitu kau tukoran sama surat dirabedi Mersia bina-bina Mesitu kau tukoran sama surat dirabedi Anakna burju. Jadi terbagi dua, Pak. Jadi ima songon lagu tembang sian naposo amang. Songon ibu noeng naboy pasat tami lagu ba lasmaro amuna lasmaro hatta. Jadi terbema. Apa nama itu pate? Mulai ada mata tu dina dua-dua nami na ujung bangi hami doh na dua-dua nami naro. Dison rodo hami sian naposo dosroha payakumbu do 50 kota nama buan ima songon siluan di tangan nami pabuahon dilas ni rohamuna tong-tong de dilas ni rohanami molotung penakin na urang sikap kami na makubasi ulang muna ba mama pangajumar parbaib mamu di hami aido pe hami naposo songon ni malo terus tiga pe hami naro naposo na boy mga do pisilas ni rohamuna ba maklum paham hati amang di dalam kesibukan ya berjalan jadi itu na tua-tua tanggiang si Robert din nebet yang disobo horas mahami na poso na mga lian song-song ni na kamu pengantin na majalo anggap puta jalo-jalo tuh di patakas dari dode asa tanggiang si Robert din nebet yang disobo horas mahami na mga lian na poso na mga lian song-song ni na kamu pona niya suhudan na majalo song ni majo hata siya kami na poso si Bobo di mahami na dami Le majo ate silu ate andok jadi mulai ate mak tutu anot terakhir joget baru selesai dah jadi balik teng mabagabe tu modal situ doan ala arimu na magabe parana do parboru ala nunga mas pauloluan bintang na rubi rismana to punna sumorot anak petung rilis di hamu tung boru tutorob saha di solu main na saat matu batian nunga sabe ulang muno tu di kiot dalu na sa matu banggabian saha matu sialani amang permusik nami aro lagu muna goti na goti kon dan turet goti baik Hari bergoyang bersama musik kota
ate matutu di hamu na poso nami. Tentang martamiang asanggi atutu di hamu akan na poso. Asa dapat matong na niluan jumpa ni jalahan. Jala tentang dohonon nami songon darok ni natutua. Sade masih di gukulan ni sobo. Saya di rumah tuh kamu na poso marhok ribe terlumowi di pengurus na poso. Songon lima. Ini sebenarnya teman jalo si Tio. Jadi merasa kamu memang sekali kami. Ya bisa lah orang sarang. Jadi songon lima di kamu memang perusik nami. Ala nau sikok do na poso na pas satu silo di tangan na. Baik dawang majo na kartusi. Nas baru mau atau asatan na. Jadi semua ini itu di hamuna hula-hula nami, lihat kamu menjauh sakit naik di hati raja nami. Ala si hol roh nami membagi suara di parumen nami. Karena dua bagi sadar. Bukan tahu dong. Iya benar. Dosa siapa akan?
Manusik bro, karang benang roh. Tampu. Ada sambil tabere siapa tema? Mana ini tahu-tahu. Margo bujur baring na permusin namin.
Jumpo kena unang may lahat muna. Asa dong buhal muna di pangarap tuan. Tuloy jari doon ang perjanjian. Ale, boleh ba eh? Asa dun mo lumo luido. Sali na. Gumatok na sa kunito ito. Atok na. Baik kamu salai. Baik, ras tuloy hali. Jangan segan-segan. Jangan malu. Hiro. Alay paulang kamuan no, molo ring dibutang mo isina na. Hiro. Utang beda ba? Utang deh saya bereng karena itu dua gua nang ada atas satu. Apa sih? Oh, tuloy hali. Amang boru na burju dison ngari pasata mo tu hami ima pinggap paso na ho di hundulan na ima pinggap panukunan na marisihon parbuetir borasi berniton di asal orang nami sama nedak di situ firma pokki bahul pasalongan firma to di tesaluna 7-0 nang tong akka pangomongan amang baru meletuk songan dia bebingkap panukunan no danga pala waktu si para daton na masa dison molo di hutan nami adong do napuran adong tanggo-tanggo na bulun jela alay songan ipe tapasiko mak adong dison napura sirada bulun ima hasoloman ni baru ni raja asa tujuannya rio pratama tutu dia kapacarian rata dia kapangomongan dihita saluhu na namarhula marboru asa na bosong nidot ni situa-tua na purasiat dairi gabir siya nakola di bibir do dairi na ditolong na tabona si pasigdak panaili si baulak ko saloja jadi emang baru na berju adong disod di pasahtamu 5 rupiah molo dido adong halamat do ringgit na marmata alai ala Indonesia do rupiah do tapak kedak ringgit Malaysia do ringgit jadi rupiah nomor mata si palas rohani amat taraja nak songani nak tasori pada asa do honon nami songani dot indah tua-tua bonanya puli di dolok di perbatua batat-batat bemadi hamunauli songani nang akka pangomoan iya nakok tay sugut tu dulu dapotan apa bagana loka iya tua tu taruan dapotan pak calongan dapotan mual natio jadi emang baru nama dukung mahami diamu nunga sagat kami merlok pernah tahu bosur manganit dahan nalas so buas minum air si tio madukung mahami tuhamu bako namai jolo nenang nang ninasa ninung nungi asun nipakan nipangan baru masih dukung dia malalak na dia maurok na dia mahata na dia manidok na disipanganon na tapasau lihoni asa takas ma hamu rajanya memburu nami marbuah-buah mau lihat matutu di hamuna hula-hula nami mengusung ada orang suhalusi hami raja nami didok na tua-tua loh asa bondang sa bangunan ula-ula di bargosti nak kading nungaw pa sa tami pinggap panukunan hubay mahami raja nami pinggap pangalusi gabi ma akop ni nahoras dihela nami tolak kamu jo piring ni amang baru tau mau lihat itu di hamuna hula-hula nami nung di pasata unak kami tinggal pangalusi kami betong tinggal memangalusi ima di suku-suku ni rajay ada orang suwali si ame raja nami totong maparjolo dohonon nami dihata ni huwa sini si pangano toho matutu raja nami dinasulot nung marsi pangano kita toho ditutu raja nami dihata kamuna ng busur hamuna masagat to na pinatuban nami jala sobo itu uas muna manginum ayat na tiyo na tinahon namin